जेल कुचरगा लाक्लिबा दिसंबर की तांग अमा इंग्लिश अनिकुन हियांगे की तरा तुरुंग निपान बलेबा पोपनुमिता सुरदा दिन थोकली नुमित असिदा लेखिद्रबगी आत्मा शांति की दमक गमजबा हिरांग लेरांग खरदंग श्री हरि संकीर्तन गलोइनना श्री श्री गरुड़चंद्र महाप्रभु की चरणदा कचगदोरी तरुम असिदा हल्लमन मरुमपांग इचे इचल ख्वाई पुनमंगना अमदी लेखिद्रबग तिनबिरंबा इमुंग मनुंगनदी सक खंगजहौद्रब पुनमक्ता डायमंड रेडियो की थोंगदा पाउजेंजरीबा मोइरांगथेम मधुमती देवी लोइनबी मोइरांगथेम मधु मंगोल मचानुपा मोइरांगथेम सुरेश मचानुपा मोइरांगथेम सोमेन मचानुपा मोइरांगथेम किरण कुमार मचानुपा मोइरांगथेम इनाउतोन मचानुपा खंगबो पार्ट 2 मैस्नाम लेकाय लोइनना श्री मोइरांगथेम सातप सिंहना लेकिदबदा अमुबा हाई स्कूल खंगबो की स्टाफ सिंगना मिनट अनि लेप्तुना अवाब फोंदोख्रे हौजिक अमुक तामिनारसी थौरंगी मखा तारकपदा मतम मतंगी वाफम थौरम असिबु लांथोकपिरिबि निर्मला थांजम अहनबमक्तदा 91.2 मेगाहर्ट्ज संदोक्सरीबा डायमंड रेडियो की थौरम ताबरीबा सिंबो निर्मला थांजमना तराम नोक्सरी ngasi matam matam gi wafam da puduna laksari union home minister na lakpada state lengak amadi miyam gi apamba mayak sengna khanghaningi union home minister Amit Shah athuba matam da manipur da laklaba yana leiri Amit Shah na manipur da lakadawriba asida naga gi aroiba waroishin purakpaga Amit Shah na manipur da lakadawriba asina naga gi aroiba waroishin purakpaga mari leinana state lengak civil society organization sing amadi मरी लेनाबा स्टेकहोल्डर्स सिंगा उनदुना वारी सानागदौरी कुमजाली सिंग अनि तरा मंगागी अगस्त अहुमदा सेंटर का NHNIM का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट खुयक पिनख्रबा मतुंगदा नगा NHN पॉलिटिकल ग्रुप NNPG नशु नाकल अनिगी वारी सानाबा सिदा याउदुना कुमजाली सिंग अनि तरा तरेता सेंटर का जीट ऑफ एग्रीमेंट खुयक पिनखे मसिगी मतुंग हौकिबा चही अमा अनि असिदा वारी सानबगी खोंजेल असी यांगसिलकपगा लोइनना नगा पीस्टो की अरोइब वारोइशन अमा पुरकनबा सेंटरना थौरांग कया लौखतुना लाखिबनी अदुबो नगागी तोखाइबा फिराल अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन लहनगदबनी हाइबा NHNIM ना खुल पुखलकपा वाफमदा यानबक ngamdana lairakhibani Nagaland-ga yumlonariba Manipur Assam amasung Arunachal Pradesh ki miyamna naga pisto ki aroiba waroishin ama purakpada akaiba leite adumakpo yumthang nariba state singda leiriba miyamgi interest sokpa waroisindi purakpa yaroi hairibani state ahum asidi miyamna khwaidagi yaningdriba wafam singi manungda naga taba mafam pomnamak administrative unit amagi makhada puslakadabani haiba NHNIM gi wafam asini hiramasiga mari leinana kumjali singani taramapan gi November 15 da coordinating committee on Manipur integrity kokomi gi mihut taranipa na union home minister Amit Shah ga New Delhi da unaduna wari sanakhibada karigumba nagagi aroiba waroishin purakpada Manipur gi interest sokadaba leirabadi mangjongna tanaramgadabani haiba thajaba pirakhibani हौकिबा नुमित खरनिगी ममांगदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना वारी साननबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन कौरकलबा मै याय हाइना पानरमबनी अदुबो चीफ मिनिस्टर एन बिरेन कौरकपगी महुत्ता होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर दा लाक्लबा याय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन नेसु फोंदोख्रबनी नगा पीस्टो की अरोइबा वारोइसन पुरकननबा थौरांग कया लौखलकलिङै चैरकसिदा कुकी फुरुकी Apex body ama oiriba
Kuki Inpi Manipur Shu Aroiba Waroishin Purakpada Kuki Singna Kundariba Manipur Gilam Machet Ama Fawa Sokhan Bayaroi Haina Prime Minister Narendra Modi Wakat Kibalai Kre Masigishu Mathakta Kuki Lalhaulup Taraga Tareki Apun Balup Ama Oiriba Kuki National Organization KNO Nasu Kuki Miamgi Right Sokhan Bayaba Taurang Amata Laukat Bayaroi Haina Center da Mayak Sangna Kangan Kibalai Kre Amaromda Handakta Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomigi Mihut Singa NNPG gi Luching Basinga Unaduna Kanglup Masel gi Marakta Nungsi Janana Laiminanaba Amadi Amana Amagi Right Ikai Kumnabagi Matangda Yanabashu Purakre Nakal Anina Wari Sanaraba Matungda NNPG gi Working Committee na Thadrokpa Gerald Amana Nagagi Aroy Waroishin Purakpa Matamda Naga Amasung Mitay Furupki Marakta Lainariba Mari Sokhan Bayaba Taurang Amata Yauroi Nagagi Aroy Waroishin Purakpada Manipur Assam Amasung Arunachal Pradesh ki Ngamkai Hongdok Hongjin Taubagi Wafam Lairoi Hainaso Fongdora Kibalai Krabani Asian IM Amasung India Government ki Marakta Wari Sanarakiba Sahi Kunga Homdoi Mapung Farak Labani Peace Talk Asigi Aroy Waroishin Karamba Maungda Lakadage Haiba Shisu Manipur Miam ni Yengdun Lainaribani Union Home Minister Amit Sahana Manipur Lengak Amasung Miam gi Apamba Sing Mayek Seng na Kanghaningi Mamang Taktasu Miam gi Apamba Kayarak Hanna CHO Singna Kanghan Kibalai Kre Adumakpo Aroy Waroisin Asi atuwa matamda puraklaba yabagi fivam ama laklabana Manipur miyamgi apambasing adu hena mayek sengna amadi kupthana center da khanghanbagi tangai fadabadi adumak leiri madang asida CSO singi thaudang so yamna chauribani Union Home Minister lakpada kari karamba wafum sing thamgadawribanu haibagi matangda state lengak amadi CSO singna punna faminaraga mangjongna na tare tara thokna khana hauba chumgani Masini ngasigi pujarak liba mata-matamgi wafam. Tabiri ngasigi mata-matamgi wafam da Union Home Minister lakpada Tharom nangthokpi khibi Nirmala Thangjam Tharom sandoktuna tahanjariba si 91.2 MHz da sandokjariba Diamond Radio gi Ahan Batarum Pringni, Tabiu, Nungaibiu, Awaba Pumba, Kautokpiu. Like a soon as